Wajo isarimena isari usame wawe Nigeria no waji sari roko mama benyana wajo isarimena isari usame ye de masoliata no aruga yo no waji sari roko me babo nana wajo isarimena isari usame Oga no se nugo da bona sosoro bo Jehova jo seri roko mayo Oro ri so si Buhari no beru hokpe Nigeria se na wo sio mai oto ajo kokpo mparu mai peru fie begre mai amen fiki Jesus Christ no mai amen Can let's go Oga no je ba pa no ke no wa yo bojari ha Pano berura otemwe mama fia Mata bioso kameri omojoya Oghene ono jo Oghene ono Ipano Ogbehelura Yo temwe bare amae no yo tebego ye bare na popite uma legowo aye olori tayo si yo wa ko mo se meji ni aba no kosi yo ba no jare ba po no ke no wa yo bo jare ayo iya Oghene ono jo Oghene ono Ipano Ogbehelura yo temwe bare amae no mabono yo tebego e bare na popite uma legowo aye olori nayo Isoko na mabesa no we papobu ya ma people have veneria mo beta me pa ya ware ne be Isoko pe Nigeria soso Teso tinye tegete laye taro vato henobro Ugo zino iglesia zino emo zino Mena ya bojarene o wa fokuye nase rekowo aye olori tayo Loki adeki eke ejogodo master Yari ware jona waja bi we fa ko no bi su yeze na Ebe diji o baga ne fa mereta si bobi yo Honorable Goda Bobire, Obodenwa, Managing Director of Vida Integrated Service in Awa. She welcome. Onotobe ya mama dede na wona kre Bible no bi bobisi na. Na wona be woziri fi egwomena. Oge no ro bro wa irele be du kurai. Imoni mai Isahateya Why otura popobi Oghene oru Yoyo ye moma O ma pe yo ameria Mala rosa Orio mairo Dewo ma se apona Rekowo Aye olori nayo Boba me dogri She welcome yo Eso tinye gbegete lion na mabeta Meriana Nigari ware ne jare boso na fere no ma wa ko ma beru bo mai si yo
Ajo mapso mama bruke ya. Tesotinye, tejete laye. Taro batwe no bro. Uyosino, igreja sino. Ya mopo sigosino ya bebe no. Ya bojerene. O wafakuye nasi. Ekowo, oye yo lori tayo. If Chadwick, he is someone one of them were kingdom. Wish you welcome, daddy. Me wolo no wo no your bishop. One of the Oda fenore bi Isoko re wo gori o sere fi boko wo. your mama no wile. But ozi yo ye nyazi egwu aberi go na rodi wunu se na sumo mami benu. Fozi ga fe awo ina. Ya be mare to bele fi awo inu so dede. Igbe paroro prapo ki yo ye Kristi. O magele me ya me no water komo. O perere ma ti wo lojo pa so. Junior Chief Mike Elugbe, aka Alakuta, Chairman Beauty Association, also Vice Chairman of the Youth, Enwhe. She welcome. Uzale na no majiru amena majenire ye yofoa. Irolori no be for my popule yo. Majabiru amena jenire ye yofo. Ere yo Jesu atare. Iru yo emenana majenire ye yofo. Ere yo Jesu atare. So di epe kono. Iru emenana no nyaboje nire gine yofo. Ere yo Jesu atare. Eke ojuku. Sako mere me yo. Oye gbo so abilo. Nire ye yofo. Ere yo Jesu atare. Engineer no so briba. Yo wa ya wori Isoko. Wa bo e panota. Jesu me no be say. Wa bo e panota. Yo wa ya wo Enwhe. Wa bo e panota. Pray Professor Kanu. Yo wa ya wo Lolongo. Wa bo e panota. Apostle prophet Bodi Igosha. Wa bo e panota. Afoke bone. Yo wa ya Wigide. Wa bo e panota. O wa ya Wemede. Wa bo e panota. Usiye welcome bishop. Jesu me no be say. Wa bo e panota. Omri Raphael Onowotu, as President General Enwhe, she welcome daddy. Fajiru amenana, jenire ye yo. Wapoki nirwe panotana, yezana wakorwe panota, yeyana wakorwe panota. Ose me jawolo. Jawolo korwe panota lo. Ai director. Hey! Mami Isoko korwe panota yo. Oghene usiye welcome jawolo. Maworwe panota yo. Agbara Joshua no be ya. Maworwe panota no. O wa ya wori Isoko no. Wa bo e panota. Jesu me no be say. Wa bo e panota. Ke sate bobi wa wala wa we O wa wo Nigeria. Wa bo e panota. O wa ya wori Delta. Wa bo e panota. Jesu me no be say me. Wa bo e panota. Yo wa ra wori Delta. Wa bo e panota. O wa ya wori Sere. Wa bo e panota. Ni Jesu ma be say me. Wa bo e panota. Evangelist Edega Shiere. Ajali sadago. Wa bo e panota. Ni Jesu mo be say no. Wa